Kılıp beredi. Assalamu alaikum ustaz. En birinciden taksılar ayallarga tuğra jakşı mamile kılınsa albatta. Albatta. Men dağı aytып atam, erkeklerge aytып atam. Erkekler çındıl erkek bolbay kalıptır. Ötkönde ayttım, ayalыңдын oğzuna tamak salıp koyuştuğun bu sadaka. Ayalыңды jakşı kara, ayalыңды kara, mallı kıl, bul kıl diyorsan bir ötөt. Önsen ayaldarың güldöp ketpeybi deydi. Güldöp yaşasın Senin kızın güldöp yaşasa ne kılasın? Ap kele veresin be. Senin apan, karındaşın, bir toğanın güldöp yaşasın kalabайсың be. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uy sağan, echki sağan, peygamber echki sağan. Peygamber töşek jıygan, peygamber uy şıpırgan. Erkeklerge ayttım, uyuңdu barıp şıpırıp koysaң erkekтериң şalp etip düşüp kalbaydı. Oşa erkek boydan da kale veresin. Onda ayalың moynuңa minip alбай. Onu mingizip ne kılasın? Жүрөбесиң кадимкидей. Кайра айтып атабыз, Кудай буйрса, иншалла жакшылары көбүрөөк, жамандары бар. Анан жана айттым го, өлгөндөн кийин кабырга көбүрөөк ыйлайсыз да, кыйнай бере турган болсо, түшүнбөсө. İştemçil bolsa, sabırlı bolsa, ova. Жалкоолук бекерчиден Кудай безери дейт го. Жалкоолук. Жалпы эркектерге мен айтып атам, кышында бир көкөлүптөр кыйналып кетим иш жок. Чында эле. Ооба. Жүр, сабак бер медреседе десем, мен илимим жок да дейт. Сабак бере албайм деди. Так, сабак бере албасаң, анда о тачке сөдөрөбүштө, ого белим ооруйт. Ден соолугуң жок болсо, илимиң жок болсо, анда bir шотка, bir крем ал, нюкл ал. Ошпазанын чекесинде отуруп, патинкелерин тазалап бересиң. О, авторитет үйлөт дейт. Айттым, авторитетиң болсо үйлөбү. Болбосо эле авторитетиң өлө береби сен, Чынын деле ушунчалык жалкоо болуп бүттү да. Анан айла жок, ушул сөз чыгып атат да. Бирөө аялын иштетип коюп, өзү балдарын карап отурат экен үйдөчү. Анан bir күн баласы сураптыр, каяктан угуп келген билбейм, келип туруп ата, мужик деген не? Мужик деп кимди айтат? Мужик деп нени түшүнсө болот? Десе, бул деле ойлонбой туруп айтат экен, о балам, өтө жакшы суроо бердиң, аны менден башка эч ким сага түшүндүрбөйт. Мужик деген өзү иштеп, өзү акча таап, өзү үй бүлөсүн баккан адамды мужик деп коет. Десе, баласы да, мен дагы чоңойгондо апама окшош мужик болом, ата дейт экен да. Ошентип айтса деле намысыга келбей жатат да. Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Айтып